Yelmang mabia, Kashirma bia. Kuna bijago no yel shale. Anap tuntale, kawula kati dana Muhammadu da ta o tuntale ngo. Ada punye sini ngo selmen selene. Larbu genjale kumpongo dagbanlene amama wumma. Mulema ya pumpong. Yelmenu hu bal nya juma. Yelma Muhammadu na wuntumu. Ngununtu lala yiko. Na wunin tam Muhammaduna. No tinye nambo zubu. Banti. Komia. Elvan shanga anam nizang zalembo. Diliya ki lir faba. Dilir ya bebe. Benin kurgu. Tumiyala ni bosha bantuya. Ben karya yi. Ani nyale ben kwara kaset sutu akam ne da. Anap tuntale. Songo musulense. Bonjaki na hande yimmanga nchechan la na won jambu ka jamda la buga denye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal na won sana na won mamang dang sana annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga himbal na wune ومن يشال كم دنيين تيجي ساشيرمو بوندي يلامي بنكوار سني ستو أكمن النبي يسفو علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا علي مولاه اللهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي آل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تفارنا قلنا وني قدرة جبارنا ننعم قهن دشا ونمت وتتنيا بلي كتتا لافي كتوم تتي إذني كتلام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أتزان فرصة ما سهر نغان وني تبانما تمانما تتلانم بندن تكياما عندما ناوندين بساني عندما ناوني زن النبي رحمة بلبا ناون زنبانا بو
naawuni niŋ ba rahama lala nyɛli ban ka alaafee yoma ni ka tiŋa ti suhuri na gaŋ naawuni doma naawuni tin ba alaafiya ti mi ban mali alaafee ŋɔ na n pahi ti alaafee ka ti suhuri na gaŋ naawuni n yɛbu nima n da alifa kpamba naawuni dabigahinda n doma naawuni yon yɛsan yo viɛlli ni wubisibu shɛli n ti ti ŋɔ naawuni di cheki wahala bahi yɔli n doma naawuni o pahiya annabi miribu ka pahiya annabi haske n pahiya annabi daraja ti paɣaya lala nyɛli ka ti suhuri na gaŋ naawuni n ba nima n ma nima naawuni sɔŋmiya nanima yi ʒiri ʒili yoma ni ka tiŋa n doma naawuni sɔŋmiya ka ti nyɛ ban suhuri na gaŋ naawuni limama nima naawuni pahiya mustajaba lala nyɛli afa nima khasatan afa kam ŋun niŋdi tafsiri gɔli ŋɔ ni ti suhuri na gaŋ naawuni n doma naawuni baligim titi ka ti yɛli din tuhi na n pahi tiri zuɣu suŋ ka ti suhuri na gaŋ naawuni tiri Ghana gɔvnanti n doma naawuni yiyan gbaa shɛli ka di niŋ anfaani ka sɔŋ biɛhigu maa ka tingbani maa ka di lɛbigi ka chaŋ tooni n doma naawuni baligim li tinya naawuni sɔŋmiya ni gbubbu naawuni sɔŋmiya khasatan ti mabiya His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia ti suhuri naawuni tira naawuni yoma sanjo viɛlli n doma naawuni sɔŋma ni o sɔŋsim a muradi din yi polo ni din sɔɣi naawuni pan li ta a ni zɔri shɛli din yi polo ni din sɔɣi naawuni niŋ li ka tiŋ ka cha mabihi His Excellency Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia o mali hachi ti zuɣu ni ti suhuri tiro din yaari tafsiri ŋɔ television ne ka di chaŋ yoma ni ka tiŋa ka niriba diri di danfaani ŋɔ ŋuni n ku arziki ka lala maa niŋdi maa o mali hachi ni ti suhi too niri yi kpe a kpibu mabiya o kpibu yi zani ka a ku tooi chinto a fentiri mi tiro mari simsi ka ti gba ni yɛn tooi niŋ shɛli too bala maa ka ti suhi aduwa too Dr. Bawumia ti paɣaya His Excellency naawuni sɔŋma mabihi lala nyɛli media houses maa NTV naawuni sɔŋmiya lala nyɛli ban ku arziki ka lala maa tooi niŋdi maa n doma naawuni o yon yɛsan yo viɛlli ya arziki naawuni niŋ albarka niŋdi ni ka yɛligi arziki tinya lala nyɛli kan suhuri tiri n karimbihi taba n doma naawuni o baligim baŋsim din galisi ka mali albarka n titi zaaha naawuni niŋ lala titi ka niŋ albarka niŋ ti biɛhigu ni mabihi ti nyɛla ban suhuri na gaŋ naawuni ti yino kam zaaha naawuni o pahin ti nyɛvili ni alaafee ka che ka ti nyɛ nyɛvili ni alaafee nasara shɛli n duma naawuni ni kpuɣi alkawali ka di nyɛla annabi ni o yiŋ nim nasara maa ka di yɛn pili duniya zaaha n duma naawuni o che ka ti biɛni ka nyɛ lala nasara maa ka ti biɛ di ni naawuni niŋ ti zaaha lala nyɛli n ma bihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o bi che al'umma maa zimsim ni din kam simsindi o ti al'umma maa o tili ka ti ti garanti din yan gbubi al'umma maa ka ti ku di wahala duniya ni ka nyɛla ban yan paana kiyama ka be ni'ima gahinda puuni ka annabi yɛrti adibu auladakum ala salasin wobsimiya yi iyali tam yalata zuɣu hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at al-Qur'an lemiya ne o shaban yan wobsi iyali tam yalata zuɣu yida nabi yurlim zuɣu nda ben pahara annabi ahli al-bait ma wayin nan ma ki yuba ka dolba ben pahare nta ile ban karanta Qur'ani ka dol Qur'ani mabihi te gbobi yala tango ne mohe te pala ban ti wahala bi hagane aljanna mi garanti nyala kaman tu mal problem te zayan vohme bangaya yimanga hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran ate pangtama anju annabi ka pangtama anju annabi yin namma man bu bang fitina shelden pa shaba ate kul bor na test ba kul yin na politi yel na bor la annabi yin namma
on yokor lonsu kul gira kabu bang ya pol karam bomi yina shaban damal jumlina nabi no yin namma kawla kan yintian difal kadir la fale kay na bo la nabi kale heto yin nama maka correct balama kale tam yato ayin dinin malmala jib gar la jibza dinin ko tahara an dola annabi yin namma kale tam ne kaman shabi yin nam ko ba dolma an dol shab ma yin nam bala mabini bu yale adol la shab yin nam wo katin leyal ne ti dolla annabi yin nama karmiga kamuksira amaliya hey so kam no so yorlem bien yer we makop chem me akuya ya se kura bulan jijini ke enchang ti dab kundung na karnyala ngumba suni bashal mbalo bo hayimi be yelne kawum bo mal bu sere o yama won won suni enchang ti bobge shal kundung ko chang ti dab kundung piana yelmane ayan yelka no so kam no so yorlan wo ba suni ba so mbalama na on ke kate badon jela kapatu fulone taba mabi musul ne ma wallahi tille me kaman to bi an natural tien yula taba din la anditi din galsi gardon walgarte ti yutaba so dama akwen sandla su katura kan nan da rambo maza har party politics ngo ata lan to tu som vogo ki ha party ne party tin kulmal party namo aku to tunir ki ho a party ni bobla yel malen gare den kashel politira karan le imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salatu al musallim ko yarya do not follow majority, follow the truth. Merka dwell galsim dol layel male denen so mabe haja adam abe yoma fahanshima haske salam annabi kashima fa haske kat tukaram ma haja adam bismillah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallallahu أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أنتم نور الهداية أنتم للقراية أنتم نور الهداية أنتم هاتموا كيد القوايا وانصروا لنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لستم عباد مال لستم طلاب نال لستم
يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة والنظام وأبوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم لو تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله 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 حاج آدم تفايا ndumana wunzan annabi haske no rahma mpaltizaha na wampanta annabi marbum mabihi 2021 tafsiri dita kenyala bohago karnyala Qur'an zashi Solomani nyedine dane nyeti take ma 2021 tafsiri take bohago nyale Qur'an zashi Solomani nyedine ndumana woni ke ka Qur'an mal zashi tinni na wampanta rezosun zon temalla quotations de bayi Imam Ali dine alayhi salatu al-musallin ko yara de dalala honesty. Oh people, try to be honest, for Allah is the helper of the honest people. Avoid telling lies, since it will ruin your faith. Know that honest people are on the verge of nobility and honor, while liars are on the verge of collapse and destructions. Unquote. The second one, what you wish to happen to others will surely happen to you, so only wish well. Imam Ali. Imam Ali yara ne nirpango manga and honest ay bi mana kari ke ka daraja suhne kanin kashi asuhu karnin kashi dar kanin ne do me ndumana wonye song de zante nembo shabban suren nin kashi na kwa manga nan katin kake shirin mabo ne lala ma nyala din yawan sama imani kale bang ne kama anya ne bu shabban surun ne kanan kashi ne tibgam sim sol zoka batamya ne jilma ne daraja kabang marshirmi kabanyala gurumbo ne bahayol sol zoka batamya ma na won gumte o das adam para yimami ko yara kam ka ti haritira amabiya be karnyala kam ka ti haritira amabihi de nyala din yan paga
la zuɣu tɛhimi zaɣ' viɛlli tiba a tɛha kɛ ka di leela zaɣ' viɛlli domin an tɛhiri shɛli tiri a kpee maa biham kani an tɛhi shɛli tiri o maa din yɛn sheeni a zuɣu an tɛhiri niri zaɣ' biɛɣu a duwa ka a suhuri tiri Naawuni maa ni dim ka a bɔra din mi n ti yɛn sheegi a zuɣu na an gumti an zɔm tiri nan buɣum ma bihi ti na kuli be suratul Yusuf ni ma bihi ka di nyɛla nduma Naawuni zaŋla suratul Yusuf ni di lee karim zɔŋ titali ni di zaŋ wubisiti ŋun kan bɔri ni o leegi Naawuni dam suŋ a zaŋ zaɣa niŋ suratul Yusuf lala kisa maa annabi Yusufu ni ke yɛtɔɣa shɛŋa ni hali ti yi shɛm maa din dolisa ka a gbaai Naawuni n doli Naawuni ni ikhlasi o kisa nim maa Naawuni pun pulimi ka di piligila ni zahanli o nyɛ zahanli shɛli maa ka di nyɛ karim titali o ba dɔɣiro annabi Yakubu o yɛlo o miri ka o yɛl o ba bihi maa o zahanli maa o fɔma di pala la shɛitɔɣani ni kpɛbi sunsuuni ka di yi nimaani ka o ba bihi maa ka bi suhibu ba n zaŋ o yi ka di ti yɛn nyɛla bi gbaarila shawara bi kumo ka so bi puuni zaɣisi ka yɛli no bi lobo niŋ kɔbiliga ni din bɔŋɔ zaaha biɛhigu ni di tiraami har dimbi yi ti laɣim dimbi maa gba puuni shɛba na somi shɛba yɛrimi ni bi kumo ka shɛba mi ka bi nyɛ dimli maa pun ka o tiri kuo ti kuli lobo mi niŋ kɔbiliga ni di nyɛ nimaani di zaa ŋɔ baŋsira la biɛhigu din biɛni di mi piligila dundɔŋ ni gba ka naan yi sambanni maa nimaani ka o be kɔbiliga maa ni ka bi ti pihi o leegi dabili ka bi zaŋ o chaŋ Misira n ti kɔhi ti Misira naa maa chɔɣu ŋɔ ka laɣi chirichi ka bi kɔhi o lala maa di zaa Naawuni tadabburaati puuni n bala maa nimaani ka paɣaba lahi niŋ o fitina haali n ŋma ʒiri po ka di ti naari o la sarika ni ma bihi sarika maa ni o di wahala amma ka di leela di zaaha leela wubisigu n nyɛli zaŋ ti o ka o niŋ nasara Naawuni ti yɛn yiho di ni zahanli n ti yiho ka Naawuni tim zahanli na naa maa sani ka di ka di yɛn niŋ shɛm zahanli maa yɛn chaŋ ti paago sarika maa ni yɛn ti yiho o mini ban daa be sarika maa puuni nachimbihi ayi daa beni ka bi tɔɣisi bin zahanli shɛm ka o tiba di fasara yino maa ŋuna halila ka nyɛli zaŋ ti o ka yino maa mi ka di nyɛla bi yɛn laligu mi bahi ka o labi na yili maa ni n leegi ŋun yɛn nyuhiri naa maa bin nyura ni dam o daa yiri chɛna ka annabi Yusufu laa yɛlo ni o di tam o teemi o yɛla ti naa maa kama o be sarika maa ni o daa chaŋ ka shɛitɔɣani chɛ ka o tam lala alkawli shɛli o daa kɔɣi annabi Yusufu maa ka bi daa teeli o zahanli ŋɔ n ti niŋ sababiya n teego na ka di labso na ni o kana ti bɔli annabi Yusufu tiba na o n kana ti paago annabi Yusufu o bi to fasara maa yim lala maa o na di o la o na niŋ bala wa'azu n yɛliba Naawuni yɛtɔɣa n ti naagi o zuŋo ka di nyɛla ti yɛn tiɣisila karim maa lala zahanli maa naa maa ni daa ti yɛli ni bi bolo na n ti tooi ka o be o sani wulan niŋ zaŋ dalim naa maa zahanli ni din ti naai shɛm di puuni ka ti yɛn kpe zuŋo Haji Adam ka di yɛli wula بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعقلون صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين. وجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن أمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للن يلي كيرا وقال الملك بسم الله. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. للن يلي نما زهن لي كرملا جبس فام on zan shel nyala no nyame gomne 7 بقرات سمان wonyala nige doba yo point kabu nyala bu kul barbar me kul miele za karakara kul barbara doba yo point yaquluhunna 7 ijafun kariya nyala niga yo point yaha ban kul nya za korkor kul kwasu ngo kabu bar lala banya za karakara mvana ba o ko en bala yino volo kala nya boyaha وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. den pahara ko nya kamam ko bo den korma kama an kulnya fu ne kulbiyan ma in ma shinkafa chinyale kuitinyale zanyale karkul nan kul divjale yanga kasabge green ko nyale kala nya shaliyaha karban nan lalama maka dunya la dun kukume in kul kumba walza nyabda bayin balawo rembo bumbura ma mi karkul nan karkul divjele yanga kasab kul bi karkul bimbi kabem bere de bin yaramane kana nya din tom nya za kaman dimbin nan dun kukume da buto nan kaman sanzalin bala kar kuza dimbin nan ko nyarba kayal wula يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. desa ko laso pambalba ne banye bangde ba biembe ne pambama zaha ya ayyuhal mala ban lala pambama balama zore banye biagama ninama pambama ko yalba aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. waytine mar fasara di shirin yala nan bu shaba ban tutir zahma fasara domin nin ya shelmo kayolan balama timya mar fasara kabu yola wula قالوا
الخواف أهلا بون يلزهن لما كورن كبيرة أوي زهن قبما رمبون دمنا دكول كونفيوس مزا دقب قبطا روايشات وتر لك السماء تر الله بله بون يلو وين يلبا كبكل فونجي يوني يلا ما كاو أوي كبو بو زهن لمبون دكوتو يلا بكوتو بانله كما بمان والسرا بومي كوتو فو to dinin ji ainin sala abu mi imama ali ya nabu bwa shalka abu mi ka ya la ajri mbo mi nesful ilm amal bangsam targale domin amal bangsam shal dem bangsira kama abu mi domin bangsam shalan bala mi na abu mi ma de banyala bangsam amma ka abu mi kabu yal na abu mi kati kulungar dunwal ma dem bo fiala denen nya ka bo so ban ko abo mi adina ko yel wayre kane to anya o yala ner kan sha madunal ma ko ngarma ya ka kwar ya ha kal na uzo mbo mi in kar bangsan de tale nya dene dilan ne tirsi kyam to ne te bo ha he bo ka abo mi ka mbo mi aka tale bangsan ka ba malma da ma mina abo mi on kul bo ba lala ma Kabo ji starting barje de puni shel ka shabiyo na kama ai remboma na ntia sala din to nyala adila bindiru ko pala pulma pam ka ji ka shabiyo ne nur yulun won don matres shel ma din nyala mor din nyala an kul yel ne kar nyala kama to lalen tahle ka nya zahan le ma kar gab ma de go cham correct ka hakikam bala ko de patale ka fo mabu yalme no dime polo kulbiyo fofo kayum te pa ko budi bindiro ka gelala kala hanye zahan le ma de siam kabla karante yel ka yel no ko ni swala nta dime pala ko ngoya yibu yel mala swala de ngona har bindiro ma mam budi ba kawla kiyan yel ne fulma pala mabihe kare nyala buku toti di fasara domin miyali ni na wongu nyala hakimun yo yimbo tare shel polza wanzan yala yinmani annabi kammi na wuriyan tole ya to ashar din yo zaman dunya kasuku to bito hen lala zaman ma fasara zan dalam zahama ramal ya pam ka nirbu kul ka shab kun je banin yede banga bonya de banga ma rambo ma bo bangle kar nyamba kar tawara ma zaha bandiyan to yolo yala bunyan to yolo shel za nyala kalu adgasu ahlam wayna za anya za han mama zan gamman balama de ka fasara de ka banni ka za han bala lalama zo nula وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ويanya la za han motanan bambana te pala bammal de te bo miram bon tanam ko to miram bon dama de nyala zan le gam de ka fasara de sahawan yalla lama bon yalla lango kar fo ship so blame won barisham kar li sababiya annabi yusufu men na cimba yi shabanda be sarkama ngondatin ya nasarayi ka annabi yusufu yolo ati paga dumasan ma nyin temo yalala mangun nya wonyure na ma be nyura ne dam wo jinima ne kan wum de sahawula kan wum mi yale afa adam de sa ngon la ner so ngonda nan nasara yi sarkama ya ko yalwula de sa ko tege bayan din ko zaman wa'an lama motam ya ko tega annabi yusufu yalana alqawlama kayalwula wayin yayin gomshal kul walsir ngoma ya temiyama manitin yar fasara wo anya nin sarabi wo bayin lila afanwana wo biyalla annabi yusufu ne tira fasara wo yalmi annabi timmo non tiba de fasara anya nin sarabi wo bayin lila de domo wandan ba de wombo dizo womban yan kanati yalba so dizo ko yarne wula nyale ana unabbiukum mango nitin yare lahbale bi ta'wilihi kaman de fasara ngo man nitin yale
fa arsilun tamiya anye bo watan butin mon sane annabi yusuf sane sarkamane protocol ma za ka basetere zaha kake ka bobjelo ka to sole ko cham jel yarima ko to izini ko min annabi yusuf to nya tabjini won pa go wula ko yara annabi yusuf wa pa bu yem يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف won pa ge ka kulun nyai annabi yusuf wana salamomi wa yalma yusuf ayyuha siddiqun wa yusuf yalman titallana anyedo momi ko mal suqlo kayar yalmal katom mal suqlo salla ko yam tilgene salmo domo yuma yo poinza ha kan wontamo yala wonda bi o san diro dan fane ma nin sala gutulun yo won kul yi ka muxsugo ma fu ka kyo taman nabi yusuf yala katala la lafsona den ka biya ne waitilas ke hidda na koko ne talahan yiri dembe zolong pune amir tala nyuha ati zang nyuha bin sha yi so be zolong pune karkanya bo yi kul nan nyuha ban na mana katri intersi nyanga byala yin nyadem bere ne oku yina to denan pago ma katala pago karnyalo ko to balam shi kana annabi yusuf sana ko kana yusuf sana kana salamo yusuf ayyuha siddiqun yalmal titallana yusufu kunayal aftina fi 7 bakaratin wa ayan titla fatawa ka tit fasara zan dalam zahan lanwo 7 bakarati simanin karen yala ni'e zakara karaban melan duba yo point yakuluhunna 7 ijafun karen yala ni'e banyanye za kwar duba yo point kabiyan baran bon unkul mubna ban valba وسبع سنبلات هدر وأخرى يابسات نكوبو كمان دنكو كاركول دي جيليانغا كابنا بوشيالي كان انكي شلمي كاركول كوغزا دنبوتو دي نوتم مرفسر رمبوزا هلون ورفسر نيالا ديني لعلي أرجو إلى الناس لعلكم يعلمون نوتم مرفسر ko nyala nan buso mun yan labnin soloma sane anya kyon woyo ila nasi kyon wama de tirla ishara nan nirban kama lalazahan lu woyala de delatin banma kabu walin lije ka kon mun yan to te fasara de zo de lela soloma zaha yato o nanin ya yato ashalan boma mawu ka so kan kulmal hu de ka ansa so karle la soloma zaden dizu ko yanjal wo labsil na ma san wole yar me arjo ila nas ni labsil ma san la allakum ya'lamun hakikatan inna le yala la kallaba bunyala banna ban kayal wula qala tazrauna 7 sinin taban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi قليلا مما تأكلون كان النبي يوسف تو ده فسراني سوچي كيلو قال كان النبي يوسف يله تزرعون 7 سنين دابا yen kwame juma yo point mpataba consecutively yebian nase juma yo point kiyanko fama hasabtum yen cheshale yen van nyeshale yen ko mpokshal maya summa fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma taqulun yen kenkele ne karbiye de biyaramane yibe ngaga yihiyel yiko en yel me karbiye lala dinya kawana diam bela de dibama puni yibe en yihiyele karle kawam wala ki bonle kawa jalle yen kelme kare be as kawana to
lalaki yan kel kale yi la biala shali yan di din palam ma ki soale karbiane kaman ne man ki yan bangda hikma shal din kana katmal silo den to nung de nzang de bandira zane shal pro karabu sana karento ko bum balma lala zaman zakar kelge to ka annabi ka uba bayan nang le sham ka zan ka yihre bindir guma an songa ka yar biala dira ka sound lala ma yuma yo point biala ka biandi den palma zabiyan dihle meson kayal wula ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن to lalan yale ne bayan yi nan lala ka yuma yo point moyi gare summa man balama yati min ba'di zalika bayan yuma yo point wonerin nan woki nya bendira ka sole pamsham wamaya saba shidadun yuma yo point lahayan dolna kariyan la sanzalin yan yala kar migitin banma bendur ko to de ko beltin ban yanga zo ya kulna ma qaddamtum lahunna yuma yopon sheldin da garla yinda laksi shella yuma yopon sheldin yan kana ka sanzal nan kar bigin migima den jinnarin gar yin laksi shelma zaha illa qalilan mimma tuhsinun fashe dela sheliyam laksi mal ngule mama lalan yampa timbanma so kar yallala kayal ni summa ba'du la ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يقصرون na wonni yaramana ma lala yuma yo point din pare yingo yigare summa bayan dina yati min ba'd zalika bayan lala ni yin yashan wa ma zaha amun fihi yugasun nas yunin yankana kalala yunu ma mi donuna de nyala ni'ima sayan mimi ka bindiran nan yelyanga lol kam yan yala ni'ima ka tangban ma de nyabele wa fihi ya'sirun lala yunu ma puni yan yala bin wala ka to nyar de koma ma jira yani juice ki to nyar bin wala ma de koma nto nyurle yelyanga bi mana ni'ima yan shela tangban nyanga zo de zo kanya anyet larbanchiya de mal ni'ma pam de nyala ya to ashel de mal ni'ma bin shakam de mal de mamman yule nyama de tana abinya kaboti yel ni sana chira lambala yunin bala sana amun banyala yunin amma karmar walgamsum de yanam de punu ma yanke ka bolle sana be ka bolle amun diti nyala ya de gabme wahala biane ka nyasim biane wahala biane kar gab ka wahala biane sana kar bonele amariti nyala yun shala bion kul nyala ni'man kul nyala bo bonle am so yin nyala rabance de ne kem sham kaman rayal ne titema liga yiche ge zuksa shena quddun aw qudda demi yin nyala de chela umpul kyam umpulongo horizontally qutta ni ta'un rumbomi ni dalin lerbanci bin shakkan ka kul tobi kar ta'yalama to lalazo sana yuni amma yundene yala wahala biyarane amma ditin yala nyasam ne vom ne ni'ma bobo ne le sana bo le ma amun so rizuku yal summa yati min ba'di zalika amun fihi yugasu nasu wa fihi ya'sirun domin din yala ni'man yam piltin banma ka so kambe vuhum ni nyaksam ni alhiri de zokar nya amma wahala ne tiyam be shalpolone kala tazrauna sab'a sinina to ni mana wahala yan gablar pune kan nyaksam jan to amma wahala kul biyarane so rezo kanya first 7 years ma karaso second 7 years ma karnya wula wahala mabe annabi yusufu o kisama karam galsilar puni temene landma tiyan ko ne tikan lex one ma mi de ishara ma nge katnare ta tafsir ma kir shabaha kipuni
lalama ka muslim sa ahlakan balama mi genen kerso haki puni orizo tebiyan ken next kisama tiyan zanlani kanyal zungo dabsulungo zungo alzumma alheri shale dimbe aya namma puni suratul yusuf katini to zan le kubukata mabi tenabe suratul yusuf puni anam yusuf ni rabi kobalgman mabi yimmin ya zaha min niri wunde yiti be kobalgane wanyala mun yanki kobalga donguna de kakayal ne ka ombon tiyan lebo min nan kotiyi bukul labnir nan kobalgane to womin kibon balama domin kobalgane nir kuto nyar poham vuhura de ngame kakyo de malsa shala an yan vuhura karatin nage de gbannin yala ayan biyar puni vuhum matiyan name ka ki har bin sha'i bu shiha banda dina amma la sahashal an to jin kobalgano de ku to yale domin har pohon ma yibyan ka na vuhra anan gun kom din kulnya kobalgama de nyurleme je nyumi yi kom ma anan gunani wala zo kobalgami to bi ambala ko ku to malkom ka ba malkom yino yam malkom amma yin ku to de ko sheldin de kobalganem falka chu so wonni de gadine ndele po komne karisa ya ka kunma makibon yambalama de yanyala la kaman barna ne za biyo ne chucha de galsia pam ko bulgmane ka annabi yusufu ole nan bo so bon lebo nan de pune amma kala la barna nan ma de shalbo pago o jiko bulgmane dabata barna na cuca duk shelbu to shiho amma gani yule ban sam sheldin ya so asal na dine annaba wannan ma fitina shel na jin to pabu so karnyala anduma na wumbu sale karani to pabu fitina na jin pabu so lala fitina yam pabu so na wumunde yi zaksele de paladin ni to pagu de maldin tar basham ayanya meka anduma na wonke ka malaika ko zan gwale zan yelo lala gwale mami bo zan yelo nensal nam yi yuna yi banyarle fitina mi paladin ni to pagla la annabi ma yemi nem bi ngo paladin ni to nyala la gwalema demi palada bam de nyala gwale za yene annaba wannan ma za haka bu yusirle na won hikma shangan balama mabe karle den yan to taai ka gulba na won yi zakse na fitina pa bu yuno kam za la lanyal bala zo te zo karam ma na shirshal nyala ayan to nan shale ungula yama ka nan le nan ayilen ne kala barna ni za biyarma karpala den ni to paga de me ku to pa yelma kulmal wara de za hanyala na won silinan funan balama yebo wom yeri za hama na won silime di yaɣali shɛli m-bala ka niŋ li ka din shihiri yili maa kani din shihira ka a be yili maa ka di ku tooi niŋ wula ka di niŋda ma bia maa mini suuri maa di malila suratul yusuf balla aya kɔbiga ni pin yini ayan pirigila lala aya kɔbiga ni pin yini maa anu ʒiibu nu ka ayan pirigili amma da malladin firgul shamma biya tule aya fin yini kana yan yi din ya tule dem disa ayi aya fin yini aya kobgan yan palam aya kobga ma ka fule bunnahay
so de gbanni nyala pishinanu so re gbanni ya nyala pubbunum bala tule pubma ya nyala tule denma aya piniyene ka sable takara zo aya kammi as aya sable mena bismillahir rahmanir rahim kasab aya bismillahir rahmanir rahim dem paya bismillahir rahmanir rahim dem paya so takara zo tule takara ma aya tiniyene ka yan sabe aya kam za min bismillahir rahmanir rahim kazan le son annage dem paya kariyan yala aya pishina nu dem paya bayam tiniyene ma kariba ka sabdu balala aya kam bismillahir rahmanir rahim aya bismillahir rahmanir rahim aya dem paya bismillah lalahar antinage aya pishina ye dem paya annage pishina ye de balalela group zayene kala piga anada group lalaka yan nan tiyan nage kartala po bunum balama mabihe diyan ke karne titivjele nga tule aya ma ayam tilgala aya din ya tule antinaga aya din ya piniyene zayinan balama den paharin yimami diryan kokla aya tinayi inkantina la aya pitana yobo po den pahara yimam balama den paharinta karpilge aya pitana yob na yo point inkantina la pi yob na ne yene den nyeren parata den pub den para an den para annahma kare ko pi yob na yi ntina la pi ni na yob den paharin nu kanya bahaguma aya din ya pi ni na yo point kare kyan ntina la aya ko bene tin yene diza yene kamza mi asabr la bismillah kana sab ayama de gbannin yala atiyan nage ayan yala bismillahir rahmanir rahim ma bayan yala kobga ne tin yene mabiya anan lalango naga diyin kamza ha pupu bunuma tule takara wayan problème en kable karle sabla dem parin yuma ka kab de ba de groupement sabla dinyala takara zayin takara de bay kara ko de patale sabla dem paharin tama sabla dem paharin na sabla anuma sabla so sabla halam balama anu apanya la sabla hala anu ka kwanga manga debala ka kyangte bo takar fiama mba baba bieyo ma kyongo mba na ko hana so a kyamte nyo kanungo gafara o talala takar fiamama debanu o ka kana de saha sabi halaka mala katil namba o domin dire gabzo tule den ma ka annan le ayan ko la sablement en furnan lala takar fiamama tuni tule den ma nan kanto bo solete bebin shaw mbale kasab 1 kazan son den pare yima kazan de bannan kasab 2 agbale solete ma dem parenta kazan kasab 3 dem paren na kazan 4 dem paren no kazan kanan 5 pompon de ba nun do atone de ko to gaba do me atel number 1 2 3 4 5 de ko gabe anan lala na pompon ana ya pompon ya payen changma te zangla nang de nang boshi den ya tule den ma ayang dun dong ne den ya akulem boksme yelma den ya nye dun dong mane sunsune kaji kapsele na man den ya de ba second one ma number 2 ma adunwal ne yelma dunwale yelma mamma de dunwale den dwal shel kernama kapsele na man dem paharinta yelma nu dirgu kanyin wonu dirgu yelma nu dirgu so be mana nyin yishen wa nu dirgu yinya nu dirgu an fesir yelma to de yanya anu zaye nye yelma nu dirgu I don't know you baya a fesir yelma nu dirgu mbia nu zapolo so ka zang dem paharinta ma kapsile ne polo lala ya'lama
den paharin na yilma gul nyanga den paharun anuma yilma nuza kapil namanu mabiya anan lalama nan yilma bumbo na bin shani za bi'za de chapsiya de paladin na toki yilma na won iko shelan balama yebo won ka hankala yebo zelma wayan jeme ka ti har gom bala an yara yele kanan dundal kanan shafi nan dal ma bozo gare bo kerle lala te koroma kanan kurtin nan le bogala purufu nama a kerle lala ka nya yele ka ton nan gune galle bozo a kerle lala madin ya polo ne zoka nan gune kanan shafi kanan kurte kanan bombo nan mo karin ya so san le din ka nan bi ho ban yarma din me din ka zan nan le so na me yal ne din kane hey so me yi zo son anya yin yi biya na kala la na kane ka za biyar to crosser yiram atin nan lala ka ba ka won zo ma pa gulo yilma ko yilma yan ta'anu on yel na pa nyala yilma ma bihe na won pa hante zorson ya allah bi haki fatima 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 wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirr al mustawda fiha an tusalli ala muhammadin wa ali muhammad wa an tudkhilana fi kulli khairin adkhalta fihi muhammadan wa ali muhammad وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رمضان 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 يا حبيب إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Bonchaki na hande yimmanga nchechan la na won jambu ka jamda la buga de nye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal na won sana na won mamang dang sana annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiala rapu nya annabi mahmar tarihi sini dagban lene balalabna na annabi isufu dana ta dagban gbadana mbon rahe kala fe songma so tinga himbal na wune o min wishal kam dan yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini so to akamne annabi isufu yelmang ma bia ka shirma bia ko na bijago no yel shale anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu bien biale kumpongo dagban lene amama wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun to lala yiko na wunin tam muhammadna no tinye nan bo zubu banti Gomia Elfanshanga anam nizang zalembo Diria ki lir paaba Dilir ya bebe Ben nin kurgu Tumiela nin bosha bantuya Ben karya yi Ani nyele ben kware kaset sutu akam ne da Anap tuntale Songo musulense